Lefatshe la Botswana le rotloediwa go ba monana melao ya International Labour Organization ka e ka tokafatsa diemo tsa pereko. Motona wa pele Lieutenant General Seretse Khama Ian Khama a ro santse a tla sekaseka kopo ya boitshwarelo ya phati ya BDP. A setlhopha sa Township Roland se boa kwa morago go fenya sa Morupile Wanderers mo motshamekong wa ligi ya FNB Premiership. Ntselo ke la ga Liza o se ke ngwe tla re neela tsa metshameko ha re ntse re tsweletse a mantle babili o ranela ka puya diatla betsong ka mogela a bodi a mogela pe go ntla re mokamedi wa ditirelo tsa lekgotla la mafatshe la tsa pereko International Labour Organization a lebagane le mafatshe a botlhaba le borwa jwa Afrika re Alexio Musindo o rotloeditse lefatshe la Botswana go ba monana melao e ntshiwang ke lekgotla leo ka ka thusa go tokafatsa diemo tsa pereko le go ntsha maduo mo ditirong. Re Musindo o buile seo ka la bone ga borone kwa phuthegong e neng e rulagantswe ke sekolo sa Institute for Labour and Employment Studies wa mokgatiswane wa bega. Lefatshe la Botswana le simolotse go nna leloko la International Labour Organization ka ngwaga 1978 mme sa le ka nako eo le saene ditumalano tsa melao ya mafatshe a ile maloko a lekgotla le di le 17 mo go di le 192. Ditumalano tse di tlhalosiwa di le botlhokwa mo go tokafatseng melao ya mafatshe ya tsa pereko le ditshwanelo tsa babereki. Botswana has ratified 17 ILO conventions. It has ratified 8 of the 10 fundamental conventions I've listed. So there are still 2 conventions that are fundamental that Botswana should look at ratifying. It has ratified 3 of the 4 governance conventions and 6 of the 178 technical conventions. But of course we would welcome from the Ministry of Labour more ratification of the conventions of the ILO. I'm particularly proud to highlight Parliament's recent achievement in passing the Employment and Labour Relations Bill. This groundbreaking legislation represents a quantum leap in protecting workers' rights and represents the culmination of extensive consultation with all social partners. Key provisions include strengthened collective bargaining rights, enhanced protection against workplace discrimination and harassment, improved dispute resolution mechanisms, greater job security provisions, and comprehensive protection for vulnerable workers. This legislation, distinguished delegates, marks a watershed moment in the development of industrial relations and workers' rights in Botswana. It is a commendable effort, as I said, towards ensuring our compliance with international commitments. Lefatshe leno le rotloeditse go tswelela le diragatsa melao ya tsa pereko e le saenneng ka fa tlase ga lekgotla la ILO go itse go tseelwa dikgato jaaka go diragetse mo dingwageng tsa 2017 le 2023. I think some of you will recall when we appeared on the dreaded list before the Committee on the Application of Standards. And we had to defend the Republic and make promises that I hope we are keeping. As a member of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, you should not be surprised if I'm one of the experts that are calling out my own country for not complying. I again appeal to the Ministry of Labour and Home Affairs and indirectly, obviously, to the Honourable Speaker to make sure that we don't end up on these lists. In the conference every year, we look at 24 globally of the violations that have taken place from member states that are then discussed. That's the highest level of sanctions I can say the ILO puts. And no country wants to be on that list. I think around 2017 and so on, Botswana was on the list, but in the recent past, Botswana hasn't been on the list. Lefatshe la Botswana le galaleditse go bo le dirisitse melao ya tsa pereko ya lekgotla la ILO mo melaong ya lone e farologaneng ya pereko. Wa me Mokgatiswane, BTV News, Gaborone. Tona wa ditsamong le kgotetso mme bogolo ke wendwa re puso e tsweletse ka maiteko a go rarabolla seemo sa go rekiwa ga ditemane se mo nakong eno se wetseng tlase. Tona ke wendwa buile seo kwa phuthegong le boeteledipele jwa moepo wa Orapa le tlhaka le le damtsha jaaka na etetse moepo wa Orapa re utlepego ka tsebaetseng tebogo. Moepo wa ditemane wa Orapa ke wone wa ntha go dira mo lehatseng leno ka ngwaga wa 1971. Me go ta go tsena gompieno ditemane di tsweletse ka go nna pinagare ya itsholelo ya lehatshe la Botswana. Morago ga go ela tase ga theko ya ditemane, Tona ke Wendo a re puso e itamile go hetola seemo seo
go akaretsa go thwagalela go totomatsa go rekiwa ga ditemane tsa tholego e seng tse di itiretsweng. We have really been working with our partners on ensuring that we are rebuilding the market, we are creating stability. Re ntse re bereka le ba re tshwaraganye le bone go bata mmaraka le go godisa theko ya ditemane. Re tshwaraganye le ba re gwebang le bone kwa lehatsheng la USA go harologanya ditemane tsa tholego le tse di itiretsweng, mme re bona dikai tsa gore seemo se a tokagala le ntswa se se wele. Vulnerable, but it is showing us good signs of recovery and good signs of growth in the market. Go tlhalosiwa ga go le botlhokwa go somarela le go gakologelwa seabe sa ditemane mo go thaboleleng ga tsheleno le go netefatsa gore di tswelela di dira sente. And this is the story that we must continue to protect, about what it has done, about the potential it has, about how we should be looking at this. Re tshwanetse go tswelela re sireletsa le go supa seabe sa ditemane tsa tholego mo lehatsheng la rona jaaka seabe mo itsholelong le matshelo a batho. Re a itse gore re ntse re epa ditemane tse dintsi re rekisa, mme mo nakong eno go hetogile ka go sa rekwe. Re tshwanetse go tla ka methale e botoka ya go epa ditemane jaaka tiriso ya maranyane mo moepong. What is the best way to be able to deliver value? This is why we are looking at now technology in terms of, imagining the future through what we call future smart, connected minds. And this is the work that we do. Now we must really diversify. Re tshwanetse go kabakanya itsholelo ka gore theko le tekso ya ditemane ya go tswelela e amega. This diamond will be affected. Tona ke Wendo o solegeditse boeteledipele jwa meepo ya Orapa le tlhakane le Damtsha. Ha puso e tla ema nokeng mohama wa ditemane gore o tswelele ka go dira go thabola matshelo a Batswana. Sebaetseng Tebogo, BTV News, Orapa. Moitseanape wa dijo tsa leruo kwa Botswana University of Agriculture and Natural Resources Dr. Keletso Mopipi a re ka ntlha boleng jwa phulo e ileng kwa tlase phetogo ya loapi e bakang dipula tse di sa ikanyegeng sentle jaanong ke sebaka sa gore lefatshe leno le nne le thulaganyo e tsepameng ya go rotloetsa go lema dijo tsa leruo ka bontsi. Dr. Mopipi o buile se kwa toropong ya Jwaneng mo thuthusa ka dipuisanong ya go sekaseka methale ya gore lefatshe le ntshe dijo tsa leruo ka bokete. Emmanuel Rapoa wa bega. Ka dingwaga tsa maloba dipalo tsa leruo monogae di ne di phophoma thata ka ntlha ya mafelo a mahodiso a nameng sentle, phulo ya boleng jo bo kwa godimo ka ntlha ya majang a nonofileng a tletse dikotla ga mmogo le dipula tse di namagadi. Fela mo lebakeng leno dipalo tsa leruo di wetse tlase thata mo go tlhobaetsang ka ntlha ya dikgwa tse di kitlaneng ebile di jele boleng jwa phulo ga mmogo le phetogo ya loapi. Se se ne sa gwetlha lephata la lefatshe le temothuo go tshwaragana le Food and Agriculture Organization go tsibogela seemo se. They show that there is a significant fodder deficit in the country. Maduo a dipatlisiso a supa fa lefatshe leno le na le tlhaelo e ntsi thata ya dijo tsa leruo ebile bontsi bo rekwa ko ntle. For the records, the country produces about 12% of the national fodder demand. The rest is imported. Ghana is very imperative for leruo. So in the event nutrition is obviously we are going to experience calving consumption rates and offtake . Sengwe gape se se tlhobaetsang ke gore lefatshe leno le santse le ikagile ka mafatshe a mangwe go reka bontsi jwa dijo tsa leruo ko go one le ntswa le na le bokgoni jwa go itemela le go ntsha dijo ka bontsi. We don't have pastures. La tse di kgotegile ke re bagolo. Le kgotegile mo ene gore ya saying it's not enough, it's not giving us enough. Kgomo tsa ona di kgone di ka hula mo go ka loka. Share knowledges and deliver. Abelana maele mme le tlhatlhanya ka tse di ka thusang go itirela dijo tsa leruo go ka tshetsa leruo sentle. Promote sustainable agricultural practices. Re nne sekao sa go leka go kopanya difamara go leka go ntsha dijo tse di na le boleng gore di kgona go di tlhabolle leruo la rona le go leka gore di dire le ditiro mo direla setšhaba ditiro. Mo nakong eno
bangwe ba setse ba gatetse pele ka go itirela dijo tsa leruo jaaka silage, ba inaakantse le temo ya nawa ya lebleb, mme go ne ga gatelelwa thata gore fa bontsi bo ka dira jaana leruo la Batswana le ka tago menagane. Emmanuel Rapoa, BTV News, Jwaneng. Mo palamente wa gantsi Reno a sala ka e kopile banni ba motse wa Kuke go inaakanya le temo go itshetsa ka jaana le tlhoko le ditiro mo motseng o le le kwa godimo le go hokotsa go ikaega thata ka tiro ya ipelegeng. Mo palamente sala ka o bile se ka letsatsi la maabane jaaka na buisa phuthego ya kgotla kwa motseng wa Kuke le se go mokaisi wa bega. Molelwane wa Martinsdrift o nna o tletse hela ka dikoloi tsa megobagoba tse di rweleng dithoto di hodisa papadi go tlola kgalo ya Limpopo. Se se ba molelwane o mo maemong a go nna one boramelelo jwa papadi mo Botswana le gone gore puso jaanong e tsenye leitlho thata mo go one. Tsela ya A1 mo Botswana e dirisiwang gantsi ke dikoloi go tswa le go tsena ka molelwane o. Jaanong e fetogile boramelelo jwa dikotsi tsa tsela. Dipalo tse di supilweng ke ba sepodisi sa Botswana di a tshwenya. Ngogola go gatisitswe dikotsi tsa tsela tse di bakileng dintsho di le 225. Mme mo go tsone di le 20 di akaretsa dikoloi tsa megobagoba. Go tlhokafala batho ba le 15. Ngwaga ono o simologa go tsena kgwedi ya Phukwi go nnile le dikotsi tsa tsela tsa dintsho di le 157. Mme mo go tsone di le 13 ke tsa megobagoba di gapa matshelo a batho a le 15. Dikoloi tse gape go kaiwa di baballa ditsela tsa monogae. Seemo se supa gore ko saeding ya rona ya Paypos e kete ditlhotlhwanyana tse e leng gore kana ditlhotlhwa tse badirisi ba tsela ba lopiwang go di duela di ila go dimonyana ano mmo go dira gore badirisi ba tsela ba nne ba tshwanetse ka ba dirisa tsela ya Zimbabwe ba teka kwano ke nngwe ya di-challenge tse ke di iponetseng tse e leng gore ke tshwanetse ka di buisana le bagaetsho ba Aforika Borwa le ba Zimbabwe gore seemo a se nna jaana re dira jang. Kgwetlho e ya bonagala ka jaanong go le maleba go nna le ditsela le dikago tse di babalesegileng go atlega mo papading. Baeteledipele ba mafatshe a mabedi ba tshwanetse ba tla ka megopolo e ka go botsang dikotsi tsa tsela le gone go senyega ga tsone mme gape ba tsweletse ka go tsamaisa dithoto. Maikalelo a gore mento a la tsela Botswana ke gore re bone gore border e leng gore ke mololwane wa Botswana le Aforika Borwa e operate for 24 hours. Ene le go ta go tracker progress gore re tsamaya kae ka thulaganyo eo morago ga tautona supa gore re tshwanetse ra bona gore re thusa bagwebi to facilitate trade. The discussions between the two countries are quite advanced. Tatona wa pele yo gape e leng kgosikgolo wa morafe wa bangwato wa bone Lieutenant General Dikgang Ian Khama a re o tla tshwara phuthego le morafe wa gagwe go buisanya le go sekaseka kopo ya go itshwarela phathi ya BDP. Kgosikgama o ne gape a tlhalosetsa boeteledipele jwa phathi eo gore e re jaaka ya go rerisanya le morafe wa gagwe jaana. Phathi ya BDP ba ntshe dikgomo di le 17 tse di tla dirisiwang go thusa mo ditirong tsa kgaolo ya ga mangwato ka kakaretso. Se se tla morago ga gore boeteledipele le kwa phathi ya BDP ba kwa serwe go ikopa maitshwarelo kwa se ba dumelang fa phathi ya bone e se dirile mo go Kgosikgama ka nako ya fa ba busa. Rutlepego ka Lovemo Mario. E ne ya re bošeng phathi ya BDP e eteletsweng pele ke Rempho Balopi ya ntshapego e supang ha ba amogela ebile ba tsaya maikarabelo a gore go toga ka ngwaga wa 2019 go ya go wa 2024 phathi ya bone e le mo pusong dilo dingwe di ne di sa tsamaye sentle. Nngwe ya tsone e le tirisano mmogo ya phathi eo le taotona wa pele ebile e le kgosikgolo ya bangwato Lieutenant General Dikgang Ian Khama wa bone yo e bileng morago ga dithopo tsa 2019 a neng a tshabela kwa lehatshe la Aforika Borwa a supa ha a sa itumelele ka ha tsewang ka teng mo lehatshe leno. Phathi ya BDP e ne ya rola dithako go ta mo serwe go ikopa maitshwarelo. Mme re le boeteledipele ba ga Tom Krag re dumela gore se se diregileng mo dingwageng tse di sa tswang go heta se irile gore re tle kwano ke eteletse pele komiti ye boeteledipele bo le Madam Kraga botlhe ka kakaretso. Re tsile kwano go tla go bua le go kopa boitshwarelo bo e le gore ba ntlha ke bo botswang mo modimong
mme anong go tswa mo go rona re le mokgatlho. Ke tla ke patile moeteledipele wa lekgotla la demokraga Raetsho Mpho-Balopi. fela mahoko a go ikopa maitshwarelo a bo a sa lekana ka jaana morahi o supa ha ba ise ba hole sente bogolo jang ka seemo sa nako eo se ne se ba kgaoganya le kgosikgolo ya bone. Ke batla go le botsa gore kana go na le modiradilo ene yo nang a ira dilo tsa a eteletse kgokgontsho e ko pele. Ke botsa gore o bo gautshwane go le kahe le kopa maitshwarelo e le tseleng yo ba bangwe ba ka inelele teng lona ha o khobotediwa ga gagwe go simologa mongwe le mongwe a lwana le teng. Morago ga go reetsa maikuto a morahi ga mmogo le boeteledipele jwa BDP, Kgosi Kgama wa bone o ne a supa ha a sa ganane ebile a sa dumele go itshwarela phati ya BDP, mme a supa ha a ya go rerisanya le morahi wa gagwe pele. Ha ke no go le bolela ka nako ye whether ke a dumela kana ha ke dumela. I'm not saying whether I'm accepting, gape I'm not saying I'm rejecting. Ke tshwanetse gore hate kgosi ke kgosi ka batho. So ke ta bona gore ke dira yang jaka ba tswa go gasa mahoko a lona mo go ba bangwe ba ga mangwato ba utule ke tsore ba na reditse ba bangwe. So le nna ke batla go tsama ke botsa gore le batla gore ke dira yang ke le kgosi wa lona gore ke re amogela kana re ska amogela apology ya matomkrag. Kgosi Kgama o gateletse botlhokwa jwa go na le dipuisanyo di tshwanatse a re go supa boikarabelo le maikaelelo a go gatela pele. Kgosi Kgama o supile gape fa tota ene a sa thole a batla go amana le sepe sa sepolotiki ka jaana a itibagantse le tiro ya bogosi go thabolola kgaolo ya gagwe ya ga mangwato. Love Mo Mario, BTV News, Serowe. Wetso a re lebetsa mafatshe a sele mosekisi wa puiso kwa Democratic Republic of Congo o kopile gore tautona wa pele Re Joseph Kabila yo o lebisitsweng molato wa go gwetlha ntwa le go rotloetsa setlhopha sa ditsolodi sa M23 a tlholele loso. Kabila yo o busitseng go tloga ka ngwaga wa 2001 go itlhela 2019 o ne a tsaya puiso a le dingwaga di le 20 le bohera bongwe morago ga go bolawa ga rragwe. Metswedi ya dikgang ka go farologana e begile fa Kabila a na boela gae go tsweng kwa neng a ikisitse le jwa teng ka kgwedi ya Moranang mme a gorogela kwa toropong ya Goma e laolwang ke ditsolodi. Se se ne sa tsosa pelaelo ya kamano ya gagwe le ditsolodi mo sebakeng se ga go itsiwe gore Kabila o ka tswa a iphitlhile kae. Baitseanape bangwe ba re tsheko e itlhotlhelediwa tota ke sepolotiki le go ipusulisetsa gona le go dira tharabololo ya semolao e e siameng. Wetshware go tsa metshameko la etsa o sekengwe mme sentle. Ke a go leboga o lebile motho e tshomadume mme re di simolola jaana mo motshamekong wa beke ya bobedi wa ligi ya FNB Premiership o tshamekilweng ka matlhatso kwa Phalape. Setlhopha sa Township Province se buile kwa morago go fenya Bengae Morupile Wanderers ka dinno tse pedi go ile nngwe. Phenyo eo ke ya bobedi ka tatelano ya Popa fa bafana ba Magala bone ba ne ba latlhegelwa ke motshameko wa bobedi ka tatelano. Pego ka go itsone Sakeng. Bafana ba Magala ba simolotse motshameko ba nang le tsogwana le le kwa godimo ba supa fa ba nyoretse phenyo morago ga go latlhegelwa ke motshameko wa bone wa ntlha wa paka eno. Ya re motshameko wa tsamaile metsotso e 16 ba tsaya ketapele ka thago ya lekawana la kwa Angola Gondlaves Chisel no ya ba tsenya matlhagatlhaga a go lwa ka tsotlhe go batla nno ya go oketsa ketapele ya bone. Fela se sa retela ka le morago la Popa le ne le kitlane go netefatsa fa go se nno e peunisiwang go fitlha go ya nakong ya go ikhutsa. Morago ga nako ya go ikhutsa basimane ba ga Zinov ba tla ba fetotselewa ba lwa ka gotlhe go nosa nno ya tokatekanyo
letlhogonono Fotwana a dira fela jalo a nosa nno yo mo motsotsong wa 60 ka thago ya penalty morago ga gore le morago la Wanderers le tshameke thata o ne ra matlapeng makgwakgwa morago ga nno eo lebelo la motshameko la oketsega ditlhopha ka bobedi tsa tlhaselana go batla nno ya bobedi e ka ba fenyetsang motshameko ya re motsotsong wa 92 ba paletso Simon ano sa nno ya bobedi ya setlhopha sa Rollers mme ba simolola go lwa ka tsotlhe go netefatsa fa ba sireletsa nno eo le fa Wanderers e ne a dira maiteko otlhe go boa ko morago go lekalekanya dinno go ne ga retela go fitlha phala ya bofelo wa motshameko e lela popa ba tsaya dintlha tse tharo. I'm expected very tough game because Moropolis last first round they also lose the game, so I'm expect he's going to fight to try to win. Ke ne ke solofetse motshameko o mashetla ka jana Moropole Wanderers ba ne ba na le tshiamelo ya gore ba mo gae ka jalo re ne re solofetse gore ba tla lwa ka tsotlhe gore ba kgone go tswa ka phenyo mo motshamekong re itumeletse phenyo le fa motshameko o no se bonolo. 85 minutes we are control this game, so I think we are win is a better team today. We had a good start. Obviously, coming into this game, we knew Rollers they were coming from a win, so they are coming here with confidence, and we knew what they were coming with. We knew that. Re simolotse motshameko bontle. Re ne re itse go Rollers ba tswa mo phenyong mo motshamekong wa bone o fetileng. Ka jalo ba tla fa ka matlhagatlhaga mme re lekile bojotlhe jwa rona go ka fenya motshameko. Ba re ne re ba gateletse le ntswa re sa kgona go fenya. But I felt we dealt well with that. Yeah. First 15 minutes they are right side, yeah, they give us problems, but we also gave them problems on transition when we went forward. Madu a ra gore setlhopha sa Township Rollers ba tlhatlogela maemong a bobedi ka dintlha tse thataro fa Moropole Wanderers bone ba le maemong a bo 15 ka lepharo la dintlha kana lefela go itsone Sakeng BTV Sport Phalape. Re ntse re le mo go tsa kgwele ya dinao setlhopha sa Dikgang Galaxy se kwadisitse phenyo ya bobedi ka tatelano morago go fenya sa Black Lions ka nno e le nngwe go lefela mo motshamekong wa beke ya bobedi wa ligi ya FNB Premiership o neng o tshamekelwa kwa lebaleng la Royal Area kwa Tlokweng a re utlwe kagiso molelekwa. Dikgang Galaxy ba simolotse motshameko o ka masheta ba botsa ntwa fela mo motsong wa ntlha ba supa tshameko ya maemo a go godimo segolobogolo fa ba thasela mme fela maiteko a bone a retelelwa ke go bona nno. Black Lions mo tlhakore le lengwe le bone ba dira go sa lekana go ka bona nno jaaka kgwele ga Escobar ditsebe e ne kita kota motshameko o tsamaile metso e le 20 bofera bobedi karolo ya ntlha e ne ya boikhutsong dithopa di ngangana ka lefela sethopa go mene go kone go nya go ikhutsa dithopa tsa tswela ka tshameko ya kgatisang fela Galaxy ya bo ena le tsogela le fa go dingwana mme fela le morago la Black Lions la ga Martin Mfila mokaedi ditsie Escobar ditsebe le Michael Tinye le be ditsepetse go tile maiteko othe a sa re padinaledi karolo ya bobedi tsamaile metso e le 15 Dikgang Galaxy ba tsenya motshameko no makgatšhane le tshepo ke selebale ba gola konte Jacob Everson le tshepo Ismaili di bata di arora mo tlhakore le lengwe bona ba tsenya motshameko Msani Thupa le Sylvester le Rima ba gola konte re ditsebe le Dumisani Kubani ya re motsong fela moswara diphala Chiko Molefe a garola balatedi ba Black Lions dipelo morago thakathakane mo lebokoseng la moswara dino Joseph Gojamang nno ya ga Molefe e na la Galaxy phenyo ya bona ya bobedi ka tatelano. We're still babies in the Premier League, but I was very proud of the boys. You know, they worked very hard. Re stopa sentšha mo leking mme ke itumelela batshameki ba me re ne re tshameka stopa se se fentseng leki makgetho a le mmalwa mme fela re tshamekile sente karolo nngwe le nngwe re ne re dira sente go tsweng ko morago le fa gare mme fela re ne re thayela ko pele re santse re takodisa batshameki mme re tla tswela re tokafala mo tsamaong ya nako. Very proud of the boys. They did very well. We're still in the process of signing some players, so I'm sure we're going to get stronger. We controlled the game from start to finish. Look, we always expected them to come and play with us. Re ne re laola motshameko go simolola go tshimologong re ne re solofetse gore ba ya go takalana le sireletsang re ne ra fetola lenaneo la rona mo karolong ya bobedi mme ra kgona go tsaya taola motshameko ke leki e thata mo o tshwanetse go dira ka gothe go bona dintlha phenyo ya bobedi no le tharo mme re se re nosiwe ke madu a khotsofatsang. We dropped one of the centre forwards back a bit deeper, and again I thought we controlled the second half. I always felt the goal was coming, but then when it gets that close to towards the end of time, you maybe think today's not going to be your day. It just shows, look, this is a very difficult league, and anybody who thinks it's easy to turn up no matter who you're playing and collect 3 points, they're just barking up the wrong tree. 2 games in, 4 goals scored, none conceded. It's got to be a good start. Madua ao a ra gore Dikgang Galaxy ba kwantse dintlha di thataro ba notse di na le tharo mme ba ise ba nosiwe fa Black Lions bone ba tswalela ba sena ntha mme hela ba ise ba kgone go bona nno ba nosiwe di le tharo kagiso
Morelekwa, BTV Sport, Tlokweng. Dinoine le matsorotsoro jaaka setlhopha sa Motšhudi Center Chiefs se ne se kgwathisa se se magorogo mašwa sa Calendar Stars ka dithupa tse 3 ga setlhopha seo sa kwa Francistown sone se ne sa ikarabela ka nno e le nngwe mo motshamekong wa ligi ya FNB Premiership o ne o tshamekelwa kwa GU Stadium maabane. Kgomotso Sefako o na le ko metso ya ntlha e lesome ya motshamekong ya bo e sena mathasedi a teakalo fela setlhopha sa Chiefs sa toga sa ke tsa lobelo la motshamekong ba tsenya Calendar Stars ka fa tlase ga kgatelelo go fita Tefo Mofokeng a no sa ya ketapele. Motsotso morago fo Ibrahim Youssef a no sa ya bobedi. Banna ba gateng ba tswelela ka tshameko eo mme Gilbert Baruti yo se tswang go goroga mo setlhopheng seo a goga lerumo a le kwa ntaga le bokoso go fa magosi ketapele ya se 3-0. Fela Stars le bone ba dira tsa bone dithaselo mme ba atega jaaka Mogendik a busa e le nngwe go dira 3-1 fa di a boikhutsong. Karolo ya bobedi setlhopha sa magosi sa tswelela ka go nna le letsogana le fa godingwana re sa baka thatanyane a no sa ya bone go dira 4-1. Kitsong puisang yo o tsene mo karolo ya bobedi le ene a ikwala mo manosing a sena go amogela kgolente go tswa go tshepa Malgas. Metsotsonyana pele motshameko fela Tefo Mofokeng a kokotela speaker sa bofelo go dira tse 3 sa Motšhudi Center Chiefs go e le nngwe ya Calendar Stars. We got hammered by 6 goals to 1. But I don't cry. It's a learning curve to us. Re lathegetswe ka dino di le 3 mme fela re ithutile dilo di le mmalwa. Ga o ka leba dino tse re di nositsweng e ne le diphoso tse re ka bone re sa di dire. Re bašwa mo lekeng go ne go supa le mo batshameki gore ba tshameka ba le ka fa tlase ga kgatelelo ka gore re ne re tshameka le setlhopha se se tona. So our guys maybe they felt pressure because we were playing a big team. The performance as well, that's important for me. We were able to, we went about our business. Re tshamekile bonte, re dirile sengwe le sengwe se ne re tlhoka go se dira. Re ne re tshwere taolo ya motshameko. Setlhopha se re santse re saga jaaka batshameki ba bašwa ba santse ba leka go lomagana le ba ba ntseng ba le teng. Fela jaaka mo motshamekong wa maloba re tshamekile bonte ebile re ntse re a tokafala. The way that you want it to go, and here we are we are in that path, and we can only build from here. Mo metshameko e mengwe setlhopha sa Championship Rollers se padimotse sa morupule wa Wanderers ka tse 2 go e le nngwe fa se se magorogo mašwa sa Santa Green se notile sa Extension Gunners ka e le nngwe go lefela. Setlhopha sa Traffic se notile sa Police 11 ka nno tse 3 go tse 2 kwa Francistown. Kgomotso Sefako, BTV Sport, Gaborone. Re diwetsa jaana moeteledipele wa lekgotla la Botswana Greyhound Association Mpho Mmono a re batla le ka go baakanya tsotlhe tse di ka letlang gore lekgotla la bone le nne leloko la Botswana National Sport Commission. A re se ka banela tshiamelo ya go tshegetsa dikgaisano tsa mabelo a dintša tsa selebego se se kwa godimo ga mmogo le go phadisana kwa dikgaisanong tsa mahatshe. Mmono o buile se mo puisano le BTV Sport kwa ditshupong tsa temothuo kwa Sebele kwa baneng gape ba tshegeditse kgaisano ya mabelo a dintša ka matlhatso. Pego ka Pako Sterek. Mono a re keletso ya bone e tla morago ga gore ba itemogele kgolo mo dikgaisanong tsa bone ga mmogo le kgolo ya thuo le katiso ya dintša e supiwang ke barui ba monogae. Ga gona o re ka reng o saletse ko morago thata. We are close. Re bontshwe a go mo ke di results. Gompieno ana we can't really say go na le ntša tse di dominatang di itlhao tse thata. Of course there are some mme we tlhela tse dingwe di se kgakala. So we have improved, we've maintained momentum through the season. Re tsamaile show Moshopa and other races. We had a very strong derby, by the way. Yeah, I think re hetsa season on a high. Ntleng le go itemogela kgolo, Mmono a re go botlhokwa go ka nna leloko la BNSC go ka fema dikgang di tshwana le go ka iphitlhela ba sekisiwa ke makgotla a ka metseng tlhokomelo ya dintša. One of the things ke regulation. It's a sensitive sport. Go na le batho ba ditshwanelo tsa diphologolo. So we have to be on top of the regulation. O tla itlhela le gore
ha the international bodies di ka bona gore go diregang khotsana di ka re tsenya le suka gore ga ba tabogise sentle o ga ba tlhokomele dintšha tsa bone sentle. We are simply the best, possibly even in the region. In terms of tlhokomelo a ntšha and making sure that mabelo a rona we rarely have incidents. Mono tsweletse a supa fa katlego ya bone e ka tsamaye fa barati le barotloetsi ba mabelo a dintšha sebaka sa go ka dira letseno ka go beeletsa mo dintšeng tse di phadisanang. Even with the betting companies, it will make it easier for them to come on board because of that affiliation and that regulation. I can go formal we attended Pitso ya Botswana Gambling Authority. I think it was at the beginning of the year, if it not the end of last year. Bane ba rutun tsayalo gore ba teng ebile go ka tsamaisiwa jang. But by then I think the betting company ne di se di bulelwe, but di buletswe yaanong. So I think now that we are coming to the off season, ke one opportunity ne ke bua ka yona gore we will be able to do a lot of our administration. So including setting up the betting relationship structure-wise. E re dikgang di eme jalo ba baro go tswa kwa Vanzil Kennel e fentse lebelo la dintšha tse ditonanyana tsa setlhotswana sa under 18 fa mo setlhotswaneng sa tse dinamagadi e ntse le sa under 18 tšhitšhi e le yone e tswang kwa Vanzil Kennels e gapule bommampudi jwa lebelo leo mo setlhotswaneng se se neng se buletswe sa tse ditonanyana Chili Baba go tswa kwa KK Mandla Kennel ke yone e gapile bommampudi jwa lebelo leo. Pako Sterek, PTV Sport. Sibili. Mothetso ka go rialo dikgang tsa rona di wetse nna le wena re kopana kgante jana ka nako ya bohera bongwe re di go neela jaanong re dirano tse e le ka teme ya sekgowa mme ka go rialo a re kgakolole gape dintlhakgolo. Lefatshe la Botswana le rotloediwa go baya monona melao ya International Labour Organization ka e ka tokafatsa diemo tsa pereko. Pele Lieutenant General Dr. Seretse Khama Yen Khama a ro santsa tla seka kopo ya boitshwarelo ya party ya BDP. A setlhopha sa Township Rollers se boa kwa morago go fenya sa Morupule Wanderers mo motshamekong wa ligi ya FNB Premiership. Wa itshosana kwa bosipane re go tshwaretse herile ka lothulaganyo ya Economic Campus ya latela.